udah nyerah cewek tuh ya. Ya Fir ada nomor cewek sekali. Tak ramah janda aja aja. Ku Majora Ratin. Lah cerita banget nih. Cewek kan. Lala. Aku marah, Kak. Enggak, Nek. Anu, Nek. Ya dari ini. Sandal apa nomor HP? HP, Lek. Lengkong ya, Lek? Iya. Alhamdulillah oleh ongku. Oleh cewek ongku ya Allah. Alhamdulillah. Boleh aku aja bentar kenangan. Ya rokok. Rokok apa ya? Nyaman rokok. Nyaman. Apa sih tak nyaman? Ya ngampong. Ngampong dia kata-kata nyaman. Koreanan si Soki. Si gaul. Halo bos. Halo Kia. Dia rokok ganteng dah ya. Oh iya. Lu gak tahu jual kok dasar. Sana nak anu biasa yang Soki bos. Kiro roga. Anu kalau mau buru kemungkinan. Maka di berbahaya Soku jadi. Iban kondak. Ya rokok. Enggak ada sekolah aja. Cara apa? Engkau ambu sa rokok aja. Ambu sih, rokok ambu sih meleleh. Ya ambu sa rokok aja deh jangan. Sama sambu cok yang pes saya banyak. Oh iya parta aja enggak. Udah busi meleleh banyak lagi lah. Aduh dia orang Soki tak gelar melerokok. Tahun sih ngampung. Engkau buru ambu di sudah. Pertelon ada iya. Pertelon ada iya. Ibeni pertelon ada iya roa. Ada iya telon. Novel apa? Ini mah. Cewek siapa buang? Soalnya cek orang ketemuan kurus tadi. Cinta. Oh kurang. Oh iya. Iya gening yuk. Lengkok aja. Aku jangan nopal aja aja. Ngasih kesake ke boka. Janda apa perabat? Abang jadi iya cak. Oh, ngerti kaki dah iya. Gimana tak ngerti ya? Orang ngerti. Setire janda rasa perawan. Iya. Ya wes ya. Demah. Biasa. Apa dia? Wah iya tuh li. Porja tahu apa dia kaki? Iya tak tahu dia nyaman dari yang tadi mau pas tahu apa dia. Kurokuna laro apa Nah, pun. kamu lagi dah. Kata kengku tu ya. Kalau cewek gila roh, saya ketemu nih jalan, kalau cewek telepon ada ya. Ya, mari janda tak rapat dijaga aja dia. Banyak bongkong nang kecil, pada dia roh, cewek ring.
Sabri kena mak beda nomor baru nyasar. Yang ka penjet ayo. Yang ka apa ini ser? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Renika. Engkau lek, kelek sini minta nomor kaki ro. Aro kelek ro erok jalan lek. Oh, sampean nih kak. Beda apa kak? Injak lek keng nelpon deh gitu. Ping terokan laga kaki dia lek. Oh iya lek nyatanya lek. Nyaman kaki siapa lek? Ima. Ima. Gila, sekelangkong lek. Siapa boy ada si telepon. Siapa boy kaki si telepon le? Aku yo nang susun orang model. Sengak le ke bela hingga ke bapak kan. Siyo. Dan sengak ke bela le. Siyo bacanya yo. US lek. Dia iyan re kana mo tireng tua. Kemana dua jeraja kita keluarga. Bini lambe mate. Susah. Sabi niya boleh ya latuan lah. Pak, Iya ping. aku berparlon. Ara apa? Dari malek rumah lah ke phone teleponan tu. Nelpon bi siapa? Ya, bi cewek pola mun cowok mak phone telefon nah. Reng dim ma dia. Du tahu dia reng di mah. Yo lo. Cong. Keluar cong. Tengel cong. Apa? Denak. Tidak apa. Dan empu ke pon teleponan siapa sih telepon? Ya siapa aja. Ada mode dak iyan doang. Sing apa gena mau nyereng bini dina. Cuk ger selagron. Yo, Seratin, sepelat. ya kidingakin can iyun reng. Nyari seratin sepela keng iyun ya kita alaki kian nak. Iya cuk ruka puru, pagena pelen na yo. Ya wis lah masuk api je dah. Bapak ki berparlot. Ya ada pak musim mochen kana. Sia celan cek sang kana. Pak, Iya cok. engkau antara jalanan, Pak. Entar ada mah. Biasa, Pak. Kanak-kanak. Oh, saya ngajak ger selenggeran ya. Ada selenggeran di orang Dima, Pak. Apa maki kerja cong? Mata lagat mangkat tulis. Kata pada ya maksud ko noreng dia. Oke, Pak. Kali, Pak. Iya. Sengak ada cari cewek jadi begina. Iya yo, kakek nyari laki yo. Lah sok masuk segi atau keran setretenan. Nanti lagi kopi deh yang kok. Landi anak kedua. Apu weng ngamalo lo. Kalau kita dek si laki ya sabin ya. Dek makacong ro kana. Ya londem. Kemarin sekecaki ocen deh. Tak titang datang. Cek ruari ling. Dek siapa sih sambiro? Wah, yang bini kan dek remuk dia. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Siapa sih sambil jauh? Biasa, Pak. Dan kok bari lo, Pak? Saya telepon beri ro ya. Oke, Pak. Teng dim mak. Ya orang Dina ya, Pak. Enggak tak jauh. Tajuk bing. Kemayu, Pak. Dalam. Bing. Keluar bing. Ya temen rek. Dalam mayu rati yo. Dia mau datang si Ratin. Dan tapi dia harus tahu. Untuk dia mantan dan gina harus soki. Ngeding tong tani yun. Muntut dia manton reng dina arena aku tu soki ya. Jadi mun tak soki tak peratu dan nare. Cok nito ke beng labeng dina re mun tak soki. Kaki tahu dereng dim. Tahu. Tanyakin kok ya, bing kok tanyakin ya. Reng dim mah kaki bing. Remote lebar. Mau lebar di sana? Anan siapa? Anan Kurawi. Anan Kurawi. Kaki patau. Kurawi roman tabing rempah. Dina ya kaki patau, dina reng soki. Tak keratu ke kaki, tak cocok bi tangan anak kaki. Ngerti? Kaki pole cong. Kok reng nyuruh cek dan bede nyari reng bini. Kok tuh papa ada? Cek rengko la kadung ngeser deh, Pak. La kadung estot deh, Pak. Cek kal cengkal, cek bentar itu setir ya.
Setira bentatunya tadi PC tak ngakan nah. Kaki boleh ping, jadi ngaki yo. Mau nyari laki nyari si Soki. Cak benta cinta tak keratu. Kebapan dia tak keratu nah. Cinta ke bapak pak. Ngerti kaki ping? Ken setia kaki jauhi tangan anak yo. Kau tak tahu kaki kanan siapa. Pak lah teti reng Soki teti tangan toh. Ada iya pak. Lah ceki punya komen. Pak lah benih reng Soki oleh teti tangan toh. Lah suruh mulai cewek dia. Ping masuk ping. Dia ada melek, tang status bi kakir lah ada iya le, cak lacer le, tang reng tua ada iya, cendekan engkau bi kakir lah kadung estok deh le. Ya pejan kaki kak, sering koni bini. Tidak ada melek, cak reng kok le, kok reng tua le nih ser le deh le, ulang tang embu le anu le deh le, letak ada deh le, kalau kare bapak le, itu ini le seboran le, Iya tak apa. itu ini le mulai le, kaki ater bingkok le. Tak ya terus jalan lah ya terus. Dem maco. Apa pak? Dem mana dia? Terakhir iya pak. Lah segi terakhir. Gak ada ya? Torot mana TV. Cok mana Kurawi jadi kaki terakhir. Masuk oke. Gak bisa pak. Wis masuk. Tak keratu cinta remu kereso. Si keratu PC. Ngerti? Ngerti? Wis seping lemu lagi. Ya Allah, ternyata bener kata-kata Arwah. Mun kareng Soki cinta tak keratu.